Varida no ni pamnakan ni Yeswa livu no chiri na. Rakwa vatvatakam yapitu ni karwa. Mihigati si Paulwa kanyi sila do pichi lilyen na. Do anfi pori akado Apolonia. Makaranisya na siya do Thessalonica. Yendang so pini nuriyan danu tao do yutay. Suto na manguray ni Paulo dumina iwawalam nanu kakwapa. Mangido pini nuriyan. Ipitlo do ipiwalam no tao. Machinaka-nakad do tawa. Mga nanauno nivat-vat ka na chiriching niya mataduto. Uno nung naji Kristo ni pakakasida awakwakun. Kavinar na siya niya mataduto. Maniring pam si Yesura na kuipili mo ang jinwam manu yung amisaya ani tuvoy niya matadutuduti raum. Mamiring danu tatas sa kataudo yutayam tudan na anuingi kapatsirada di Paulwa kanisila. Sunikaruno umrarali niya matadutwa taudo sila. Akano may nakamamabakas duda nga umano yung rana di Yesu. Amu umiyili da nga taudo yutaya di ngano yung di Yesu ikinanagat da sila. Amu nilubutan da su abuata su bara tawa kanu maragat sunakinakama. Kapira-buravur da sila su arwatawa kasdep dadu bagi ni Yesun. Ako mala si Paulwa kanisila. Tanak-nak mendaw kang idaniradu tangayin no arwatawa. Amjida kala sila. Tudara narakpa si Yesun. Kanu karwanda sinja. Aluluna yang idup panipanyo singunda. Maniring siram utawuran na yung mapira-buravur su tao do picha mamatawan nam sira na ni makaranis do dya. Si Yesu nam nipisan na sira do bawina. Suni kami minda di ni maapsut siring na ni kaisa. Tama niring siram amiyan su yasa kapanyo siring na may ngaran si Yesu. Mamiring danu tawa kanupan panyo siring na ikaragat da. Mayat tatangam paturwan danu panpanyo siring si Yesun. Kanu kararina sunyarpi. Uriwo ni pasawiyan dara na sira. Magpranam yang ida si Paulo akanisila no akmarikak tudo sinaido peloya. Makaran siya na siya dudangam sumdep siya do pini nurian no tao do yutay. Utawuran na dangam api-apia siya kanu sinja do Thessalonica. Tamakdeng siya umamiring so ipanganan na uda Paulo. Masangib siya duararuwa tumita so suisyo. Kakrebenda katen nganu kanu yung na kalas nanu ipansinan ni Paulo. Amuri unyi karuno ni manganu yung ataw do yutay. Akanu may nakamamabakas do sila. Akanu tao do sila maaki. Mamiring danu tao do yutay may yili do Thessalonica si Paulo may limuang no chiriching na niya matadutudo. Peloyam mangisira utaw do yutay. Amapivun agsu arwa mga miring ataw. Amuriun niya ngayon da ni Paulo no sinja dominato. Si sila kanyi Timotayam ni maburid siya do Peloya. Makaranis siya do yaten. Uni matsura di Paulo may sinawulira na siya do Peloya. Aman sino ipakuyukuy na dira ni Paulo. Takakreben na si sila kanyi Timotaya. Makikaya mangidya. Nanalagan na ni Paulo si sila kanyi Timotay do yatyanam. Macita na wilida. Kakakadayan no jimingung yuda tao do tuda.
Sunikaratan na niya nununod. Amuri uni pa chinekad na do tao do yutay. Akano umrarari niya matado tua bekena tao do yutay. Do pininorian. Sunikasangib na duararua machinekad do masarin na tao do raragan. Amiendang su mga nanawuno nanawuni ipikolo. Akani sitoke. Sira nam ni mai sira machinekad ji Paulo. Manirang ukaduan jiram. Ikunguni pancinunya jap sepsekang. Amien su mancino. Yanay panciu dairaralino tar kapungso. Tau ipilimuang na ni Paulo si Yesu. Akanu kipiluan na ni Mabi. Amuriw niya panda si Paulo nuwarwa panpanyisingan dado piki kay genda. Hangarananda so adipako. Maniring si Rajam naman kakrebenwo naman kapakatanang do yabaywa muy pangananaw. Tanaman jatan ngipaw akman sa ngananaw. Su pancen munya jaman su agagaran na. U pancen danu akman sangam. U taudu yatiana kanu apudu tarkailami sandang atawam. Jida mapakdengiwu kapi varida. Ta wikakradam kapakamiring dasu iyak danu ciciluan na ciring. Sunyipi tatanak ni Paududo aripaku apiki kay genda. Manying jiram inyuran na taudu yatianam ku katanangan inyo yati makdenga yamanaralinu taudu tunyu. Kunanyi livun wu ilinyo yatumitasu nyu irarali. Suku ni pakacitasu nyu ni pari-pari nga paparusan nyu. Uyadum ketabat-batakam jasing kadya tawudutu. Sicay kwaranayam kuy pancijinyu nyu padjatan ngi sungara namingung yuda tawudutu. Iyaran nam ni mga mamaugusuan ni takanu tiragum. Akanu micha madadayan. Sui kanu yung na panyersingan do sinukubnuan it. Iyaran nam yajimi ibarido ni parang nutawa panaralayan. Iyaran nam najingak krebawu tawa sumidong siya. Iyaw na kapuan no ikabinu kataw-tawta. Kanu micha madadayana kalaunta tau. Iyaw ni mga mamaugusu asa katawa cinapudpudanda. No yamabunong do picha matawan na tau do tiraw. Nakapamnek do awawanda no iyenda do karawan. Hakanu yananda pungso. Unaikak man sangam nakakreben niya matadutu kapakataneng dadyanu tau. Sutadyawa wangiji ya matadutu. Tama niling wasa katawam iya uyapuan no inawan tadukarawana ya umrat jatan. Maniling pasira umatan ng atawa macikilyan jinyuam yatan ranam akmaniyanak yatan. No manayong ta akmaniyanakam di tanak-nak mau kapungi tasya matadutudo ni pari-paring nu tawunu apias kulita kanu kaywa kanu vision apungi ngayon dadya matadutu. No kajida pa makatenengan dya matadutu nu tawam di nanak-nak mau raratenda. Hami si chay kwayam na ikakraw tawa yamamlis aku marurana do pirarat nanda. Tanan ipamnekan wu ararunan niya matadutwa. Tumuwi su ipamnekan na mapachicisu tau tiraun. Tayaran nam di mapitya kabar su tau. Su nadjala sinu kanimawakwak na kapiruan na siya biyayin niya matadutu.
Mamiring da si Paulo amancino, kayan no ni mawakwa katawa, ni mirwa mabiyam, ipiki kaming da. Maniring utata sa jiram, namunti kakrapa yamiringen wu muy pangananaw. Mayrat tatangam karwan na ni Paulo piki kay genda. Suniyan no tawa umano yung di Yesu. Akapatsira da na di Paulo. Wasam asakapanyisingan dadu adipaku. Ami nga rin si Tinisyo. Akanuwasa kamabaka sa mi nga rin si Tamadi. Akanukarwan da tao.